Nastanak kulturne baštine srpskog naroda, stvaranje srpske države i svetinje Srpske pravoslavne crkve dokumentovano se može pratiti od ranog srednjeg veka do današnjih dana. Od tada se srpsko kulturno nasleđe na Kosovu i Metohiji neprekidno oblikuje do naših dana. Folklorno stvaralaštvo kao poseban vid umetničkog izraza zahteva upornost u radu i neograničenu vremensku posvećenost. Čuvar naše budućnosti, sedište Srpske patrijaršije Peć. Zna se da je još za života Svetoga Save, prvog arhijepiskopa srpskog, na mestu gde reka Bistrica napušta Rugovsku klisuru i ulazi u ravnicu omeđenu prokletijama, osnovan metoh manastira Žiče, tadašnjeg sedišta Srpske arhijepiskopije. Još je Sveti Sava u Hvosnu ustanovio arhijepiskopiju i to u selu Studenica kod Peći, pa se ova episkopija zvala i Studeničkom, a za razliku od Nemanjine Studenice, Mala Studenica. Jedan od najmoćnijih srpskih vladara, kralj Milutin, koji je vladao od 1282. do 1321. učinio je Peć središtem crkvene vlasti. On je premestio stolicu poglavara Srpske crkve iz Žiče u Peć. Kada je kralj Dušan u naponu svoje političke moći odlučio da se proglasi carem Srba i Grka, u isto vreme je i starešina pravoslavne crkve u njegovoj proširenoj državi imao da dobije titulu patrijarha. Pećki arhijepiskop je 1346. godine proglašen za srpskog patrijarha. Na takvu odluku nije ga podstakla samo Bogom dana lepota prirode, već i činjenica da se grad Peć nalazio u samom geografskom centru srpske države. Grad je tada uživao mnoge povlastice srpskih vladara i dobijao mnoge poklone od njih i stranih velikana. Proizvodilo se mnogo, počevši od prehrambenih i odevnih do predmeta visoke umetničke vrednosti. Kompleks Pećke patrijaršije sastoji se od nekoliko građevina međusobno povezanih. Crkva Svetog Apostola, crkva Svetog Dimitrija i crkva Bogorodice, uz koju je dodat mali hram Svetog Nikole. Srpska odeća okoline Peći je starijeg tipa. Na svim odevnim predmetima dominira crvena boja, čije simboličko i magijsko značenje doprinosi živopisnom skladu ovih odevnih predmeta. Duga ženska košulja je bogato vezena na grudima i po rukavima. Preko košulje žene oblače dugu ili kraće tkanu suknju zapregu, u struku je opasivan široki tkani pojas. Preko se oblače kraći ili duži prsluk zubun, bogato ukrašen stilizovanim biljnim šarama, koje se još ističu reljefnošću suptilno složenih geometrijskih šara. Na glavi se nosi prevez, svečano oglavlje koje se sastoji od vezenih peškira, kićanki i perlica i šljokica. Muška odeća sastoji se od kratke košulje izrađene od pamučnog platna, pantalona turlija, struk je opasivan dugim tkanim pojasom. Džamadan je naziv jeleka koji je ukrašen crnim ili zlatnim gajtanima. Na glavi se nosi šubar.
Đakovica se kao naselje gradskog tipa formirala još u srednjem veku. Ime je dobila po malo poznatom gospodaru i vazalu Vuku Brankoviću Jakovu, koji je ovde imao svoj posed. Sačuvan je i njegov novac sa natpisom Iakov. Predanje kaže da je iz toga izvedeno Đakov, Đakovica, koje se kasnije formira kao naselje gradskog tipa. Pogodan geografski položaj naselja utiče na napredak zanatstva i trgovine. U turskom popisu iz 1485. godine Đakovica se pominje kao selo sa 67 domaćinstava i seoskim popom. Sva lična imena u tom popisu su srpska, osim dva za koje se ne zna čijeg su porekla. Od 16. veka, od doba obnovljene Pećke patrijaršije, u Đakovici je postojala crkva Uspenja Bogorodice kao metoh manastira Dečana, čiji ktitor Stefan Uroš III. Dečanski. Od nje najverovatnije potiče i veliko zvono sa natpisom na grčkom jeziku, koji se i danas čuva u riznici manastira Dečani. Đakovica je danas grad i sedište istoimene opštine na jugozapadu Kosova i Metohije, u neposrednoj blizini granice sa Albanijom. Grad je smešten u najnižem delu Metohije, opasan dolinama reka Belog Drima, Ribnika, Ernik, Krene, Miruše, dok ga nadvisuju vrhovi Prokletija, Paštrika i Koritnika. Gradska odeća trgovaca i zanatlija Đakovice je orijentalnog tipa. Izrađena je delom od domaćih materijala, kao i kupovnih finih materijala sa istoka. Žensku odeću karakterišu šalvare od dezeniranog kupovnog pamučnog platna ili svile. Svilena košulja, mintan bogato izvezen mrkim gajtanima. Obavezan deo aksesoara je bio pojas od svile, koji se nosio uz duge i uz kratke haljetke. Anterija dužine do polovine listova, spreda otvorena na poprsju, ukrašena gajtanima. Na glavi se nosi marama, a u svečanim prilikama fes, potkićen kovanicama i perlama. Mušku odeću karakterišu kratka platnena košulja, pantalone turlije ili čakšire. U gradskim sredinama od obuće se nose cipele ili kondure, koporan sa dugim rukavima sa ukrasnim gajtanima. Fes se nosi na glavi. Tkani široki pojas ukrašen geometrijskim šarama opasuje se preko koporana i čakšira. Sredačka župa je izrazito mala, podplaninska župa pod najvišim vencem Šar-planine. Zahvata gornji sliv Prizrenske Bistrice od Prevalca do Drvengrada. Župa je dobila ime po mestu Srecka, u kome danas ima oko 100 stanovnika. Najveće mesto je Gornje Ljubinje sa oko 2000 stanovnika. To je ovalna kotlina, zatvorena visokim i dosta strmim stranama, sa istoka Presledinom Prevelcem, sa juga visokim delom Šare, Crni vrh, sa severa Ošljakom, a sa zapada Drvengradom u klisuri Prizrenske Bistrice nad Prizrenom. Prve pisane pomene o Sredačkoj župi srećemo u Hristovulji kralja Dragutina iz 13. veka,
Hristovoljama kralja Milutina i cara Dušana iz 14. veka. Stanovnici župe danas su najvećim delom Bošnjaci, kao i mali broj Srba. Većina Srba je proterana od dolaska NATO-a. Stanovništvo je usled izolovanosti zadržalo arhaične narodne običaje, folklor i jezik. Ženska nošnja je mnogo raskošnija od muške. Uopšteno, devojke se mnogo i rado kite, dok muškarci manje. Ženskinje, pored kićenja, mnogo paze i na čistotu odela. Žensku nošnju karakteriše duga košulja sa geometrijskim šarama na poprsju i oko rukava. Preko je oblačena kratka tkana suknja bojče koja doseže do kukova. Prednja pregača, skutača, kecelja ili kratka pregača nabrana u gornjem delu, bogato ukrašena cvetnim detaljima, je povezivana preko bojčeta. Preko svega toga se opasuje široki tkani pojas. U zimske odevne predmete spadaju zubun bez rukava i jaljina sukneni mantil sa rukavima otvoren sa prednje strane, bogato izvezen na poprsju i oko rukava. U svečanim prilikama mlađe udate žene i neveste nose prevez, oglavlje bogato ukrašeno zlatovezom, dukatima i kićankama od sitnih perlica. Muška nošnja se izrađuje od sukna i čoje, braun, crne ili bele boje bez ukrasa i veza. Pantalone poturlije ili čakšire ukrašene crnim gajtanima. Preko košulje noše njelek preklapač ili džamadan dugih rukava, a preko džamadana nosi se koporan ili koparče, prsluk od belog ili crnog sukna sa kratkim rukavima do lakta. Došao, dobrodošao. Koji ne došao, nikada ne dođe. Ko pomeri među, Bog pamet da mu pomeri. Da se u kući deca rađaju, da slavimo Uskrs, da nam žito rodi. Zdrav se! Predeo Metohije je izrazito bogat, a sama Metohijska kotlina poznata je po plodnim oranicama, zemlji i crnici i prelepim proplancima, rekama i vinogradima. Reč Metohija označava zemlju pod upravom manastira. Naziv dolazi od grčke reči metoh, što označava zajednicu koja je prvobitno označavala naseobinu monaha koji obrađuju manastirsku zemlju. Oblast Prizrenskog Podgora čine sela koje su nekada naseljavali uglavnom Srbi, o čemu svedoči i njihovi nazivi: Đurakovac, Srbobran, Suvi Lukavac, Žač, Osojane, Šaljinovica, Koš i Tučepo. Većina sela je nastala u srednjem veku, u vreme uspona Nemanjićke države. Od pomenutih 8 sela, 4 su postojala u srednjem veku. Đurakovac se nazivao Đurbđiša, Koš Kuš, Tučepo Tučep, a staro ime Šaljinovice bilo je Šajnovica. Osnovno zanimanje stanovnika u ovim selima je zemljoradnja, a dopunjava je stočarstvo. Sela su smeštena uz vode, pored izvora ili reka i podeljena na logore, zaseoke. Logori nose nazive prema osnivaču zaseoka. Kako nam istraživanja kažu u studiji Privatan život u Srbiji srednjeg veka, svakodnevni život običnog sveta skoro pa se i nije menjao sve do 19. veka. Otomanska okupacija je praktično zaustavila vreme. Kao i danas,
željno su očekivani takozvani prazni dani, u smislu prazni od rada. Od reči prazno nastala je reč praznik. Po zakonu praznici su bili obavezni za sve. Najčešći praznik je bio Dan Gospodnji, nedelja. Neradni su bili i svi praznici u crkvenom kalendaru. Božić, Vaskrs, Sveti Stefan, Sveti Jovan, rođenja, svadbe, krsne slave. To nam sve govori o kulturnom životu u srednjovekovnoj Srbiji, koji se nije odvijao samo na srpskom dvoru, već i u samom narodu. Narodnu nošnju na području Metohije činili su uglavnom isti haljeci. U Metohiji letnu odeću seoskog tipa zemljoradničkog stanovništva karakteriše dominacija beline od lanenog i pamučnog platna i kratkih odevnih predmeta. U ženskoj odeći dominira duga, zvonolika košulja. Metohijske košulje izrađivane su od konopljanog platna, ukrašavane po rukavima i prsima. Vez na grudima rađen je na pravougaonom komadu platna, a zatim prišivan na poprsje. Metohijski vez je takođe ukrašavao i krajeve rukava. Kratki ženski jelek je bogato ukrašen srmom. Preko duge košulje žene oblače kratko tkanu suknju, bojče, koja prekriva samo bokove, a može biti i zadnja pregača. Sa prednje strane povezuju pregaču, kecelju, diskretno ukrašenu vezom. U struku nose pojas. Oglavlje su žene ukrašavale trveljima, pletenicama savijenim kod ušiju. Na tako očešljanu kosu povezivana je marama. Muška odeća je izrađivana od lanenog i pamučnog platna bez veza. Pantalone su pravljene caturom, turlije. Duža košulja je opasivana tankim ili pamučnim pojasom. Na nogama se nose opanci od svinjske kože. Na glavi se nosi šajkača. Kosovska kotlina je vrlo značajna predeona celina. Po njenim prostranim talasastim poljima blistavo vijugaju reke mirnog toka. Uokvirena šar planinom i prokletijama leži Sirinićka župa. Na ivici Kosovske kotline u Šarskoj župi, koja se prostire između Prizrena i Kosova, uzdiže se šar planina koja se tako često veliča u srpskim narodnim pesmama. Po narodnom predanju u njoj spava kraljević Marko, koji će se probuditi kada vaskrsne srpsko carstvo. Svaki meštanin ove oblasti zna o staroj Srbiji i narodnom predanju. Sačuvani narodni običaji ovih župa deo su bogatstva ovoga kraja. A ovako se opisuju pročke, običajna igra u Sirinićkoj župi. Pročke su se dešavale u Beloj nedelji, pred veliki vaskršnji post. Pročka je stara reč koja znači praštanje, a Bela nedelja je nedelja praštanja. U Beloj nedelji pred veliki vaskršnji post održavali su se sabori, radosne narodne svetkovine dolazećem postu. Na saborima su se momci nadmetali kumbarenjem. Ko će da napravi veću kumbaru, čija će kumbara bolje da gori. Verovalo se da se kumbarama teraju zli duhovi. Šarske župe, Sirinić i Srecka prostiru se između Prizrena i Kosova. U ovim župama dobro su se sačuvali običaji srpskog naroda i narodne nošnje. Žensku odeću Sirinićke župe čine duga zvonolika košulja sa umetnutim klinovima. Najčešći motiv koji se ponavlja u raznim varijantama zove se bistri krst i nalik je vezu na starim svešteničkim odeždama. Prednja pregača, skutača kecelja, zadnja pregača bojče, koje se u ovom kraju naziva aleno boščiće. Preko se opasuje tkani pojas, a preko njega kolan od sitnih perlica i kovanica. Kratak jelek ili gunj koji doseže do kukova od belog sukna. Glava se pokrivala maramom ili se nosio prevez.
Među najlepšim delovima siriničke nošnje je svakako i preves sa kapom. Preves se spušta sa glave niz leđa do blizu pojasa ukrašen perlama i sitnim kovanicama. Čarape su bogato ukrašene geometrijskom ornamentikom. Mušku nošnju čine kratka košulja, pantalone od mrkog sukna, tkani pojas, vunene čarape, kratak jelek, a na glavi se nosi šubara. Ova kotlina leži u istočnom delu Kosova, između planine Skopske Crne Gore sa južne, Žegovca i drugih manjih uzvišenja sa severne strane. Prvi podaci koji se odnose na postojanje Gnjilana datiraju još iz 14. veka. Car Stefan Dušan Silni je posetio Ružicu, kako se u to vreme zvalo Gnjilane, oko 1351. godine i tako za navek obeležio istoriju ovog srpskog mesta. U to vreme u blizini Gnjilana, u utvrđenju Prilepac, rođen je sveti knez Lazar Hrebeljanović, koji se 1389. godine u čuvenom boju na Kosovu suprotstavio islamskom nadiranju u odbrani hrišćanske Evrope. Mnogo kasnije, nakon Srpsko-turskog rata u 19. veku, Gilane, kako su ga tada zvali, je nesrećno potpalo po tursku vlast. U to vreme je nastala i čuvena pesma koja najbolje oslikava raspoloženje srpskog življa. Oj Gilane, pusta varoš, zar za tebe nema radost? Dođe Srbin pa se vrati, a Gilane još da pati. 1912. godine Gnjilanci su se napokon oslobodili turske vlasti. Nekoliko sela sa desetine hiljada Srba u Gnjilanskoj opštini i dalje opstaje, a to su Šilovo, Budriga, Berivojce, Pasjane i Ropotovo. Gnjilane od uvek karakteriše specifična estetika. Narodna nošnja ovoga kraja pokazuje sklonost ka kićenju i živopisnim ukrasima sa mnogo boja, ali skladno i bez preterivanja. Iz ove oblasti imamo 3 tipa ženske odeće. U svakom je zastupljena duga jednodelna ili dvodelna košulja ukrašena po rubu i rukavima, čipkom i perlicama. Preko košulje nošen je rep sačinjen od prevojnice i kićanki crne vune. Prednja pregača bošča je bogato ukrašena stilizovanim biljnim šarama. Predstavlja status žene. Preko prevojnice opasuje se pojas, kolan, sa novčićima koje su nosile devojke i neveste ili tkani pojas koje su nosile udate žene. Nevesta nosi saju dolakticu ili dolatnik, svečani zimski odevni predmet i oglavlje fes, bogato ukrašeno perlicama i dukatima. Starije žene na glavi nose krpu. Vunene čarape žene bogato ukrašavaju. Muška odeća je kao i ženska veoma dekorativna. Po svojoj lepoti se izdvaja čipkom ukrašena kragna košulje. Jelek ukrašen gajtanom, bogato ornamentisane čarape. Dekorativni pojas koji se završava čitavim nizom malih pletenica. U svečanim prilikama muškarci oko vrata nose ćustek, ukrasni satnik od raznobojnih perlica. Na glavi se nosi šajkač.
Priština je nekada bila rezidencija naših kraljeva. Imala je dvor u kome je prebivao previsoki i blagočestivi kralj Stefan Uroš III i u kome je krijepki i samoodrživi vseh srpskih i pomorskih zemalja Stefan Kralj, a posle car Srba i Grka i Bugara, održavao savete sa mnogim viđenim ličnostima toga vremena. U 15. veku Priština je bila veliko trgovačko mesto u koje je donošeno srebro iz kopaoničkih i novobrdskih rudnika i tu se prerađivalo. Od svega toga ostale su samo uspomene i kratki izbledeli zapisi u starim rukopisima. U prošlom veku Priština postaje administrativni centar. Opisujući položaj Prištine, Nušić kaže: Priština leži gotovo na polovini dužine Kosova. To je grad sa bogatom istorijskom prošlošću. Za vreme kralja Milutina Priština je bila središte njegovog kraljevstva, ali su i drugi nemanjićki vladari često boravili u Prištini. Po narodnom predanju Priština je dobila ime po reci Prist, jer se rasprištila nasred ravnice. Međutim, Priština je nije nasred ravnice, već se zbila među ogranke okolnih brda. Nušić beleži sledeću priču. U Prištini samoj vele da se ova nekada zvala Zbirština, što bi označavalo mesto gde se zbira, pa od toga posle postalo Priština. U fototeci Instituta za srpsku kulturu u Prištini čuva se fotografija gospođe Denić u gradskoj narodnoj nošnji. Zahvaljujući toj fotografiji oživljen je prištinski koporan, prelepo libade, damske haljine, kolani i tepeluci, koji su živopisno svedočanstvo duhovne i materijalne snage toga vremena srpskog naroda na tim prostorima. Gradska nošnja iz Prištine s početka 20. veka nastala je pod uticajem gradske nošnje iz Srbije. Gradsku nošnju su uglavnom krojili, ukrašavali i šili majstori terzije. Vešte ruke u tkanju Srpkinja sa Kosova i Metohije pravile su nadasve poznato prizrensko platno. Ova vrsta tkanja pravljena je od pamuka i svile. Prizrensko platno je vremenom postalo toliko rasprostranjeno i popularno da se danas naziva srpsko platno. Žensku odeću sačinjavaju duga zvonolika pamučna ili svilena košulja, libade od pliša, veoma lep filigranski pojas ili kolan. Na glavi je nošen tepeluk, plitka kapa ukrašena broševima, mašnama i dukatima. Mušku nošnju karakteriše džamadan bez rukava, koporan sa rukavima i pantalone ukrašene gajtanima. Pojas ide preko pantalona, džamadana ili koporana. Muška obuća su cipele. Podrazumevalo se da se na glavi nosi fes. Zvečan je značajan srednjovekovni grad u kome su se odigrali mnogi istorijski događaji iz rane prošlosti Srba. Istorija grada seže daleko u prošlost. Prvi put se pominje u ranom srednjem veku kada se mlada srpska država počela boriti za svoju samostalnost od Vizantije. To je bilo u drugoj polovini 11. veka, u doba kada je Vukan, Bodinov župan, vladao ovim krajevima. 1091. godine Zvečan se pominje kao pogranični grad Raške, dok je Lipljan bio sedište vizantijske vlasti.
Na teritoriji današnje opštine Zvečan nalaze se 3 izuzetno značajna srpska spomenika kulture. Utvrđeni grad Zvečan, prvi pisani pomen potiče 1093-94. godine, čiji je gospodar u to vreme raški župan Vukan. Zatim manastir Svetog Stefana u Banjskoj, građen između 1312. i 1318. godine na temeljima ranijeg hrama, zadužbina i mauzolej kralja Milutina, u kome je sahranjena i kraljica Teodora, majka kralja, a kasnije prvog srpskog cara Dušana Silnog. I manastir Sokolica iz 14. veka. Manastir Sokolica, uz manastir Banjsku i drevni grad Zvečan, bio je i ostao kroz istoriju izuzetno jak duhovni, nacionalni i kulturni identifikacioni orijentir. Posebno je manastir Sokolica u vreme turskog ropstva predstavljao istinsku nadu u spasenje starosedelačkog srpskog življa. Kao i većini mesta na Kosovu i Metohiji, i u Zvečanu duga košulja predstavlja osnovni odevni predmet. Košulje su ukrašavane vezom, tehnikom pokrstice, šupljike i kosog punog boda, po koliru, nedrima, donjem delu rukava i po dnu skuta. Karakterističan haljetak je bojče, kratka plisirana suknja živopisno ornamentisana pri tkanju, koja se opasuje preko košulje ispod pojasa. Kecelja se vezuju u struku preko bojčeta. Pojas je izrađivan od domaće vune i pamuka. Jelek, kratak haljetak bez rukava, duboko je izrezan na grudima. Po ivicama je ukrašavan srmenim, crnim i crvenim vunenim gajtanima domaće izrade. Zubun od belog sukna je dugi prsluk bez rukava. Muška nošnja Zvečana je svedenija i jednostavnija. Preko košulje, pantalone od tamne čoje su opasivane tkanim pojasom. Jelek bez rukava, na nogama pletene vunene čarape i opanci pertlaši. Na glavi se nosi šajkača. Leposavić je najsevernija opština južne pokrajine Republike Srbije, Kosova i Metohije. Prostire se na oko 750 kvadratnih kilometara površine. Leposavić se nalazi na sredokraći između rudarskih oblasti Kopaonika i Rogozne. Razvio se zahvaljujući okolnim rudnicima, od kojih se većina spominje u 19. veku. Rudarstvo u oblasti Leposavića postojalo je još u starom veku, zahvaljujući kome se razvilo rimsko naselje Municipijum u blizini današnje Sočanice. Osavremenjavanjem rudarstva 60. godina 20. veka počinje da se razvija savremeno naselje u koje se naseljavaju rudarski stručnjaci iz svih krajeva Srbije. Nakon NATO bombardovanja 1999. godine ovaj kraj doživljava duhovni preporod. Ponovo se uspostavljaju manastiri. Svetog Jovana Krstitelja u Sočanici, Svete Petke u Uliju, Svetih Vrača Kozme i Damjana u Vračevu. Grade se i crkve. U naselju Leposavić crkva Svetog Vasilija Ostroškog, u naselju Lešak crkva Presvete Bogorodice, u Sočanici crkva Svetog Jovana Bogoslova, kao i okolnim selima Drenova, Borjanice, Postenje, Vuča, Gulije.
Tradicionalni odevni obrasci odeće u predeonoj celini Leposavića i okoline početkom 20. veka za izradu odeće koristili su materijale domaće izrade: sukno, vunu, laneno i konopljano platno. Kod ženskog načina odevanja preovladavala je duga košulja, vezana punim vezom oko rukava i diskretno na prsima. Suknje su tkane sa umetnutim geometrijskim šarama, izrađivane kao plisirke i ređe ravne. Sa prednje strane suknje nošena je pregača kecelja, a u struku tkani pojas. Žene su preko košulje nosile sukneni prsluk grudnjak i nešto bogatiji i značajniji vezeni jelek jeleče. U novije vreme nosio se sako. Na glavi je obavezna marama. Muška nošnja je sasvim jednostavnija i bez veza. Košulja je pravljena od istovetnog materijala kao i ženska. Brič pantalone čakšire pretežno su pravljene od valjanog sukna mrke boje. I muškarci i žene nosili su opanke, opušnjake izrađivane od neštavljene goveđe kože. U svakodnevnim aktivnostima nošen je prsluk, a u svečanim prilikama sako evropskog kroja sa obaveznom šajkačom na glavi. Na severnom obodu Kosova polja, 13 km južno od Kosovske Mitrovice, uz desnu obalu Sitnice, smestio se Vučitrn. Najstarije urbano naselje na Kosovu i jedan od najstarijih gradova stare Srbije. Jovan Cvić je taj deo Kosova nazvao Vučitrnski rukavac. Kroz Vučitrn teče reka Trstanka, koja se na izlazu iz grada uliva u reku Sitnicu. Ono što je neosporno jeste da su već u vreme Stefana Nemanje, od 12. veka pa nadalje, ovi prostori bili u sastavu srpske države. Samo ime utvrđenog grada Vrčtrin, kako se najpre zvao, javlja se nešto kasnije. U samom središtu današnjeg Vučitrna nalaze se relativno dobro očuvani spomenici Vojinovića kule iz 14. veka, koja kao autentičan svedok podsjeća na nekadašnji utvrđeni grad na reci Sitnici. Bio je to jedan od najvećih i najvažnijih gradova Vuka Brankovića, gospodara Drenice i Kosmeta. Ekonomskoj moći i bogatstvu starog grada Vučitrna, kao i čitave oblasti kojom je posle smrti cara Uroša 1355. godine upravljao Vuk Branković, a potom njegov sin Đurać, mnogo su doprineli i rudarski centri Novo Brdo i Janjevo. Šta to znači kult kneza Lazara? To je svakako osmišljeno poštovanje uspomena na jedan lik u kojem su sabrane izvesne ideje, vrline i poruke. To je tačka dodira i prenosa srednjovekovne srpske državnosti u pamćenju naroda. Odeća centralnog Kosova je seoskog tipa. Na ženskim dugim platnenim košuljama je vez savršene izrade koji se nalazi na vidljivim delovima rukavima, prsima sa okovratnikom i po ivici košulje. Za vez je korišćena vunena pređa crvene boje u više nijansi. Opanci i bogato uređene čarape su deo obuće. Na dugu košulju se oblači kratka tkana suknja bojče, koja je bogato ukrašena geometrijskim šarama. Preko se opasuje dekorativni pojas. Oglavlje, otos sa trveljima. Tamne pantalone sa turom, koje se uvlače u crne vunene čarape. Specifičnost tkanog pojasa je njegova dužina, a način na koji se opasuje je jedinstven. Kratka platnjena košulja, džamadan preklopnik bez rukava ili sa lažnim rukavima
pretežno bordo boje. Područje Ibarskog Kolašina prostire se severno od Jagnjeničke reke, pritoke Ibra, mokre planine i starog grada Zvečana na jugu. Ovo područje, deo stare Raške, bilo je središte Nemanjićke srednjovekovne države, odakle su se jačanjem političke i državne moći granice njenog prostiranja dalje širile. Očuvani spomenici Petrova crkva i Đurđevi stupovi, stari grad Ras, manastir Sopoćani, svedoci su dokumenti srpske srednjovekovne državnosti sa visokim stvaralačkim dostignućima na polju kulture i umetnosti. Ibarski Kolašin obuhvata 60 čisto srpskih sela, na površini od 333 kvadratnih kilometara. Kolašinci su za vreme turske vladavine uživali izvesnu autonomiju, imali su svoje kneževe koji su imali upravnu i sudsku vlast. Tokom 19. veka Kolašin se delio na 4 kneževine na čijem čelu su se nalazili knezovi. I danas Kolašin predstavlja čisto srpsku oazu, ali sa nešto manjim brojem sela, jer je jedan deo sela potopljen izgradnjom brane u selu Gazivode. A u dubinama Gazivoda nalazi se neprocenjiva riznica srpske kulture. Ostaci dvora čuvene srpske srednjovekovne kraljice Jelene Anžujske. Prva srpska škola, kula zvonara iz 13. veka, 2 srednjovekovne crkve, kao i drugi spomenici koji svedoče o srednjovekovnoj, ali i mnogo daljoj istoriji Srba na tom prostoru. Oglavlje mlade, perjanica, je najkarakterističniji deo narodne nošnje Ibarskog Kolašina, koja po narodnom verovanju ima magijsko dejstvo da odbija zle čini i duhove i štiti mladu od zlih pogleda i uroka. Žene nose dugu, bogato vezenu košulju sa umetnutim klinovima, kratku tkanu suknju bojče. Karakterističan haljetak su zaprege, prednja i zadnja pregača. U struku se opasuje tkani pojas. Preko košulje nosio se jelek ukrašavan srmenim, crnim i crvenim vunenim gajtanima domaće izrade. Na glavi se nosi marama i ukrasni detalji na čelu. Muška odeća Ibarskog Kolašina je svedenija. Košulja je pravljena od prirodnih materijala domaće radinosti, ukrašena vezom na poprsju i rukavima. Jelek bez rukava, preklopljen na grudima, sastavni je deo odeće. U ranijem periodu nosile su se čakšire od sukna ili čoje, a u novije vreme brič pantalone. Na glavi se nosi šajkač.
Kosovska Mitrovica se nalazi na jugoistočnom rubu Dinarskih planina, na severnom delu Kosovske oblasti, gde Ibar u svom toku pravi veliku okuku pred svojim ulazom u Ibarsku klisuru. Smeštena je na severu Kosovske kotline na 496 metara nadmorske visine. Sa istoka, severa i zapada okružena je planinama Mokrom gorom i obroncima Golije i Kopaonika, sa juga ograncima Čičavice, a sa severozapada Rogozne. Kosovska Mitrovica je jedna od najstarijih naseobina na Kosovu. Ime Mitrovica potiče iz 14. veka po crkvi Svetog Dimitrija Solunskog, koja je bila ispod Zvečanskog utvrđenja, a koju je 1315. godine srpski kralj Milutin darovao svojoj zadužbini manastiru Banjska. U vreme Nemanjića kraj Kosovske Mitrovice već se nalazio Zvečan, grad koji je igrao važnu ulogu u srednjovekovnoj istoriji Srbije, a čiji se ostaci tvrđave i danas uzdižu na obližnjem istoimenom brdu. Mitrovica leži na starom bosansko-makedonskom putu, koji je iz bosansko-hercegovačkih predela preko Rogozne vodio na Kosovo i Makedoniju i koji se od Foče na Drini pa sve do Kosova poklapao sa starim Dubrovačkim putem. Reka Ibar izvire na divljim obroncima planine Hajla u Crnoj Gori, a Kosovsku Mitrovicu zajedno sa svojim pritokama Sitnicom i Ljuštom razdvaja na južni i severni deo grada. Na Vidovdan, dan kada je sveti knez Lazar položio život za veru i otačastvo, u ovom gradu na trgu Šumadija 2016. godine svečano je otkriven spomenik svetom knezu Lazaru Hrebeljanoviću, koji sa svojom levom rukom pokazuje na Gazimestan, mesto sabranja srpskog naroda, na kome se odigrala i čuvena Kosovska bitka. U Kosovskoj Mitrovici gradska odeća je izrađivana u orijentalnom stilu. Žene nose kraće šalvere od pamučnog platna, svilenu košulju preko kojih ide pamučni pojas od dezeniranog platna. Od gornjih odevnih predmeta nose se mintan ili džube, dugi prsluk bez rukava, ukrašen zlatovezom ili crnim gajtanima. Na glavi je nošen plitak feš sa kićankom, ukrašen dukatima i broševima. Mušku nošnju karakterišu pantalone poturlije, košulja, džamadan sa rukavima ukrašen crnim gajtanima, a na nogama cipele. Glavu je pokrivao fes. Prostrana ravnica u središnjem delu Kosovske kotline, istočno od reke Sitnice i južno od rečice Lab, na kojoj je mnoštvo veoma značajnih kulturno-istorijskih spomenika, na centralnom delu Kosova polja je monumentalni spomenik kosovskim junacima visine 25 metara koji dominira prostranom kosovskom ravnicom. Jedan od kapitalnih objekata iz tog vremena podignut u južnom rubu Kosova polja jeste manastir Gračanica, zadužbina kralja Milutina iz 1315. godine. Gračanica je arhitektonski jedan od najznačajnijih spomenika srpskog srednjeg veka, koju spominju gotovo sve antologije evropskog graditeljstva. Gračanice, kad bar ne bi bila od kamena, kada bi se mogla na nebesa vazneti, kao Bogorodice Mileševe iz Sopoćana, da tuđa ruka kraj tebe travu ne plevi, da ti vrane ne hodaju po paperti
Ili da bar zvona tvoja ne zvone kao srca predaka davnih Gračanice. Da bar nisi toliko duboko ukopana u tu zemlju i nas same, da se nismo privikli u tebe kleti. Gračanice, kad bar ne bi bila od kamena, kada bi se mogla na nebesa vazneti. Po narodnom predanju, kralj Milutin je zaspao pred bitku na reci Gračanki. U snu mu se javio anđeo gospodnji, rekavši da će pobediti i da iz zahvalnosti prema Gospodu Bogu sagradi crkvu, čiji će mu se oblik prikazati. Probudivši se, kralj je na nebu ugledao beli oblak, oblika crkve. Pošto zaista pobedi u tom boju, pozva najbolje graditelje i započe gradnju nebesne crkve. Jovan Cvijić je istakao da kosovskoj seljačkoj srpskoj nošnji po bogatstvu nema ravne. Ona podsjeća na nošnje vladika srpskih vlastelinskih žena. Branislav Nušić je pisao da se kosovska ženska nošnja odlikuje lepim vezom, bojama i ukrasnim krojem, iako je po bogatstvu, ono će teško uzmaći pred odelom svakog drugog kraja Srbije. Na ženskim košuljama je vez savršene izrade. Rukavi su optočeni uzanom lanenom ili pamučnom čipkom kombe. Kratka tkana suknja, bojče, koja doseže do kukova, u tkanju je bogato ornamentisana. Široki pojas, bisazan je ukrašen geometrijskim šarama, od gornjih delova nosi se prsluk, jelek, jeleče, oglavlja otoz ili prevez, čine trvelji, vitice. Vunene čarape su duge do kolena i bogato ukrašene. Osnovni delovi muške nošnje su kratka košulja, pantalone sa turom mrke boje, ukrašene gajtanima, džamadan preklopnik bez rukava ili sa lažnim rukavima, pretežno bordo boje. Struk se opasuje širokim tkanim pojasom. Muške vunane čarape su bogato ukrašene, na glavi se nosi fes. Srednjovekovna župa Nerodimlja prostirala se na južnom delu Kosovske kotline, podno visoke šare, u podnožju Nerodimke planine i u neposrednoj blizini bifurkacije reke Nerodimke. Jedinstvena reka u Evropi, druga u svetu po svom prirodnom fenomenu bifurkacije. Jedan krak reke Nerodimke daje vodu u reku Lepenac, koji pripada Egejskom slivu, a drugi krak reke daje vodu u reku Sitnicu, koja pripada Crnomorskom slivu. Premeštanjem državnih institucija srednjovekovne Srbije iz Starog Grasa na Kosovu i Metohiji, krajem 13. veka, Nemanjići su uspjeli da se osamostale politički i privredno, sve širim iskorišćavanjem rudnika, kao i jačanjem trgovačkih i saobraćajnih veza. U srednjovekovnoj Srbiji nije bilo stalnih prestonica. Vladari iz dinastije Nemanjića često su svoje sedišta prenosili iz mesta u mesto, a kad stolovali u više prestonica, dvorova. Rodimlje, dvorac koji se pominje u Gračaničkoj povelji, nalazio se u centru sela, na obali reke Nerodimke. Ispod Starog Bora, rukosada kralja Milutina, održavale su se viteške i orske igre sve do polovine 20. veka. Kralj Milutin je prosto bio inspirisan na tom mestu da kreira velike planove,
gradeći jaku srednjovekovnu srpsku državu u tadašnjoj Evropi. Duga košulja od belog domaćeg pamučnog platna, bojče se opasuje preko košulje, a ispod pojasa. Bojče je najčešće od crne ili višnjeve boje vunice. Pojas dosta širok. Preko košulje oblačio se jelek, kolsuz. Čarape su domaće vune, tamnih boja, najčešće tamno-višnjeve boje, ukrašene štrekama po kojima su nizovi motiva izvođeni naknadnim vezom. Od nakita devojke su nosile na grudima niske od talira i dukata. Po tome se merilo bogatstvo devojačko, a kasnije i nevestine kuće. Muške košulje su takođe pravljene od konopljanog i meleznog platna. Pojas se opasuje preko čakšira i košulje, koji je od vune. Čakšire pravljene od sukna, mrkog ili sigavog, a ređe belog. Čarape od vune, obično tamnih boja, opanci koji se nose na čikme, to je sa prepletom, pravljeni od sirove kože. Jelek preklopnik i jelek prsnik oblače se preko košulje i ukrašen je gajtanom. Biser Metohije, Metohijska Svetigora, Rusenički Podgor. Ime je dobio po najlepšem među šarskim planinama, planini Rusenici, u čijim se brdima još uvek kriju srednjovekovne isposnice, među njima i ona Svetog Petra Koriškog. Rusenički Podgor je deo Prizrenskog Podgorja, koji u celini pripada Kosovsko-Metohijskoj oblasti. Teritorija Prizrenskog Podgorja ne nalazi se u sklopu jedne administrativno-upravne jedinice, već je čine dva dela, severni, znatno veći Rusenički Podgor, u sastavu je opštine Suva Reka, i juži manji, u sastavu opštine Prizren. Kolanče starih Srba sa osmokrakom zvezdom, odnosno osmokrakim krstom, kao jednim od bajraka predstavlja pravu priliku da sa analizom njegovih vezanih ornamenata i motiva zađe u najdalju prošlost starih Srba. Neosporno je da je u slovenskoj mitologiji, pa i u mitologiji starih Srba sa područja Ruseničkog Podgora, osmokraka zvezda bila simbol polarne zvezde Severnjače, zvezde koja je centar neba i oko koje se okreće zvezdano nebo, ili kako su ga u prošlosti nazivali, kolo Svaroga. Po tom kolu oni su računali i vreme, odnosno imali svoj kalendar. Po ovoj mitologiji bog Koledo je Slovenima preneo nauku o velikom kolu, kolu Svaroga, i napravio prvi kalendar, dar Koleda. Koledo je ljudima dao kalendar kada je polarna zvezda Kupala presecala nulti meridijan. Nakon proračunavanja vremena kada se to dogodilo, dobija se 6530. godina pre Hrista sa oscilacijom od 30 godina. Prisustvo simbola polarne zvezde na kolančetu starih Srba upućuje nas do korena, te da starost starih Srba treba tražiti u periodu oko 6500. godine pre Hrista, odnosno pre oko 8500 godina, zbirno sa godinama posle Hrista. Na tu vremensku distancu nas je upućivao i nadvratnik Bogorodice Muštiške. Svaki deo odeće starih Srba iz Ruseničkog Podgora
Svojom vizualnom formom, geometrijskom ornamentikom i cvetnim motivima, bogatstvom suptilnih i raskošnih ukrasa, savršene izrade, krije neku poruku o socijalnom statusu žena i muškaraca. Osnovu ženske odeće čini duga košulja. Oko vrata, a ispod košulje se vezuje podgrljač. Ispod bogato ukrašenih rukava nose se vunene pletene dolaktice sa manžetnama. Kratka, plisirana tamno-žuta vunena suknja utkanih pruga, bošča i bogato ukrašena prednja skutača opasuju se u struku. Kolače je pleteni pojas izvezen perlicama, manistrama. Dominira osmokraka zvezda, odnosno osmokraki krst, kao nezaobilazni detalj. Simbol osmokrake zvezde je star koliko je ljudska civilizacija. Jeleče je bogato ukrašeno zlatnim i srebrnim srmenim gajtanima. Pored svih dekorativnih detalja i nakita, oglavlje Srpkinja Ruseničkog Podgora je svojevrsno remek delo. Tradicionalna muška nošnja se izrađivala od čoje. Čakšire poturlije i preklopnik se povezuju tkanim na pruge šaranim pojasom. Vunene crvene čarape i kožni opanci su štitili noge. Preko preklopnika se nosio koporan istog kroja, ali sa rukavima dugačkim do lakata. Na glavi se nosila šubara. U prvim pisanim podacima Prizren spominju kao mesto sa vladičanskom stolicom. Nikao je na važnom trgovačkom putu kojim su prolazili karavani od Skadradi i Primorja ka unutrašnjosti Balkana. Bio je poznat još u rimsko vreme kao Teranda, dok se u vizantijskim izvorima naziva Prizdrijan i Prizdrijanija. Naš ga je narod i ranije zvao Prizren. U našim narodnim pesmama naziva se Belim, Ubavim i pitomim mestom, srpskim carigradom, a na samom početku 13. veka Stefan Prvovenčani prisjedinjuje ga svojoj državi. Prizren doživljava prosperitet pod kraljem Milutinom i carevima Dušanom i Urošem. Grad je otvoreno trgovačko mesto, prestonica države, sedište episkopije i rasadnik kulture i umetnosti. O tome svedoče i brojni manastiri, spomenici kulture i vremena u kom su nastali, među kojima se izdvajaju Bogorodica Ljeviška, čiji je ktitor kralj Milutin, Plemićka crkva Svetog Spasa, crkva Svetog Nikole u centru grada, Saborna crkva Svetog Đorđa, u kojoj se nalazi bogata zbirka ikona nastajala od 14. do 19. veka. Uzvodno od Prizrena nalaze se ostaci Dušanovog manastira Svetih Arhangela, a u selu Koretište je i manastir Svetog Marka. Prema predanju, u Prizrenu je bilo onoliko crkava koliko je dana u godini. Valja pomenuti i čuvenu bogosloviju, osnovanu 1871. godine od strane velikog dobrotvora Sime Andrejevića Igumanova, inače rođenog Prizrenca. Ovaj grad spomenik jedno je od najznačajnijih i najvrednijih starijih gradskih naselja Kosova i Metohije. Život više naroda i njihova kultura na prostoru Prizrena utjecali su na nošnju koja se nosila. Prizrenska nošnja, pogotovo ženska, je vrlo koloritna i totalno atipična u odnosu na nošnju iz drugih krajeva Srbije. Prizrensko platno i prizrenski vez
jesu nešto po čemu je Prizren prepoznatljiv. Gradska odeća iz Prizrena je pod neposrednim uticajem Orijenta. Za njihovu izradu bile su zadužene zanatlije Terzije. Žensku odeću u ovom kraju predstavljaju svilena košulja, dimije, svileni pojas, džube bogato ukrašeno zlatnim i srebrnim srmenim gajtanom i zlatovezom. Na nogama su nošene papuče nanule, a na glavi fes sa trepetiljkom, potkićen dukatima i perlicama. Gradska muška nošnja uglavnom se temelji na tursko-istočnjačkoj odevnoj tradiciji sa uticajem grčke nošnje. Mušku odeću sačinjavaju košulja, koporan preklopnik dugih rukava, kratak džamadan bogato izvezen gajtanima, široki pojas. Na glavi je nošen fes, a na nogama cipele. Samo ja i ti.